Lah makan alay cha. Ya makan ya mak. Sesembawang yang ngene doy ni. Sembawangnya patang lo ya. Yo tu ba alay na tagali lawa dah. Bilo lawak kebersih makan lawak daging. Nanti na kalau la dora saki ko bagi lawa ira bilang. Makannya yun naik ya. Yun pakai anu taringnya. Ba alay. Beli Ah juga makan daun alay juga. ah. Banyak bang kau ni. Yang senjawi nang kandang. Mana mak? Nah, kita semua mari baca. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamati sholatu, qad qamati shalah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mudah-mudahan pelaris Eko banyak juga beli, banyak rezeki. Tak nak beli apa nih kalau menggaya oleh. Sudah banyak nih mau beli Eko. Pelaris manis. Mudah-mudahan banyak doa kita Eko. Banyak itu jenis. Dapat dua na to mo sibo matuwa ko ah. Napaya wala dua. Anak alega tu nung jago le lang. Si Ju jago anak tu lai. Tadi lai. Oi punya kapundong jago lah lai. Kasihan lagi mah. Lalo le bilo ka kayo ang lalo ka. Ano tangan tu ay lai? Kantu aja magay ko jadi jam to ha. Jago. Jago na lai. Jadi putih ko ba kina. Beko jago nya. Sulo kan gitu guys. Yo. Tali ugang na tama kayo wa indak kayo masa kabantay ko na jo bilo ka kayo ka maday ko ka. Pagi-pagi mak ko lang ceramah ha. Bainda pula na ceramah pula aja magay ka. Lama-lama dari malam lagi jam 8 na lo sinagi sumayang renda lo. Jago na lai. Capek lah bantai mo wawai lah itu iya bagi ka masuhat lah. Nakaluwa iya bagi le kantan tuloy na bapudlaw na lapit ya. Masuha kain tuloy sa memeli sa le. Masuha baju tu guys. Kalau kada jauh yang kapundung ko. Alas siang lagi mah. Capek lah. Wadeng kadai ko wadeng buka ko lalo yung mulai. Tak tahu di siang lagi nak lo. Cha để có cha cái nó bagi to. Cái là kayu gây lại à. Yo mak sasak sang ini ko pergi. Đây để có là đây cái là siang à. Là tumbuh nó to lagi ya. Sebentar lah mak. Ada siang sana lagi ya. Go là cha, tenang deh cha. Nanti gặp buông kilo từ lại. Aku mahal cakap buangnya ada dua. Kayak ini. Iya, kau jelas Kayak. Gua bang naik kayu guys. Uang kini lah bagas guys. Awak ba kayunya? Bansai ada mau ikut kamu sana. Bilo lah ke kayu ibu ko. Deh. Ya kamu lah leh. Deh. Oh, yang ini membawa payah ha.
Kalau nggak diambil, nak masak nasi. Pagi sudah menyapi ya mak. Malak naik bilangnya apa pagi suara namanya bimpul. Pagi nyabi umpuk kan itu. Rata batang ini nyabi umpuk wah. Kalau rin dulu. Kilo lah yang kayu ko. Mama gibang pendenya. Ancak jadi jauh ye, lalu nak kerjanya. Apa dia ambil makanan ni? Gua apa ya? Istri siang. Dan tu hujan gitu. Paling sarapan gitu, gue nyambi empuk. Ta ba campur ni ko ye, lawa na doro, lawa na tabali dah. Nawa sedang apa pak ini ndak dilawa. Dua di gulai ko. Ko sebagai lah yang gulai. Nah, ada masak. Yang lain badan sana. Makan oleh ini jumpi. Karajuang kok berpayah harinya. Jangan lupa like, Komen And subscribe. dan share teman-teman. jangan lupa loncengnya. Bye bye.